ki khubor ki babnya. Menteri Rambak do keri Narendra Modi mentakasni ulah pelipat ba yang tei berthamai belatip kum ke integrated terminal building hapo kat lingsun Veer Savarkar International Airport Port Blair lengwa ke video. Haba ajing kran hakan kesni Menteri Rambak do ulah ang ba kan ke jing tei ke berthamai ya ke belate ha ke jinglut ke balakot kumbah news pa sipo klur tengka kan sakham penbha ya kirkom trekam trejam bat kan sakham penbha shushu ru ya kalat kawan ha kan ke than. Ulo ang bakajing dawa bala slam jelang jong kipat ba hanong ba Port Blair menta kalau ulang shisha. Modi ulo ang balang ba kani ke integrated terminal kani ke kat lingsun kala ban pedang hadu kumba khat wei hajar ngut kinang wan jongok kai perthai man la kasni. Ulo ang shu ru ba kajing bon jong kinang wan jongok kai perthai hakini ke dol nong kala kiu arsha nakadaw jong bon ki kam penroy bala le dak sarkar hakatai ke jaka. हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई है। Menteri Rambak Kejala Konrad ke Sangma ulang bakajing pendai